Istinsko bogatstvo jednog naroda jesu upravo njegovi velikani, ljudi čija je zaostavština društvu neizbrisiva. Naučnici i akademici, diplomati i državnici, vojvode i vojskovođe, slikari i pisci. Oni su naš zalog za budućnost, stubovi naše nacije, jer na temeljima njihovog lika i dela mi gradimo državu u kojoj danas živimo. Evo, vaša ekscelencijo, kada Rusi budu načinili još jednu ovakvu ćele kulu od srpskih glava i ovu moju povrh njih metnu, tek tada će Bugari dobiti Niš. Ovim teškim rečima srpski knez Milan Obrenović obratio se ruskom konzulu po završetku drugog srpsko-turskog rata 1878. Tih prelomnih dana i nedelja za budućnost naše mlade kneževine vodila se velika diplomatska borba po pitanju južnih srpskih teritorija, upravo oslobođenih od viševekovne turske uprave. Sanstefanskim mirovnim ugovorom predviđena su znatno manja teritorijalna proširenja za Srbiju od onih koje je izvojevala njena vojska. Na štetu naše kneževine stvarala se Velika Bugarska, u čiji sastav je trebalo da uđe čak i grad Niš. Za kneza Milana i srpsku vladu takav ishod nije dolazio u obzir. Uplašeni da bi se mogli naći u novonastaloj bugarskoj državi, Srbi iz Vranja, Pirota, Trna, Breznika i Niša pisali su depeše knezu Milanu, zahvaljujući mu na oslobođenju i moleći ga da ne dopusti da njihovi domovi ostanu van granica Srbije. U leto 1878. dolazi međutim do revizije Sanstefanskog sporazuma na velikom kongresu u starom nemačkom gradu na reci Špreji. Glavnu je reč vodio moćni nemački kancelar Otto von Bismarck, dok je Srbiju u ovoj diplomatskoj areni predstavljao junak naše priče, prekaljeni diplomata i vrhunski intelektualac Jovan Ristić. Na pozornici Berlinskog kongresa on je maestralno odigrao ulogu svog života. Kada je bilo najteže, a ujedno i najvažnije, njegov diplomatski dar došao je do izražaja. Blagodareći Ristićevom političkom taktu i strpljenju, pregovaračkim veštinama, kao i uticaju i poštovanju koji je uživao u visokim evropskim krugovima, Srbija je za sebe obezbedila najviše što se tada moglo dobiti. Od najvećeg međunarodnog kongresa 19. veka prošlo je 140 godina, a od smrti velikana naše diplomatije 120. Međutim, njegova zaostavština svome narodu nimalo nije izbledela, već naprotiv i danas čini temelj moderne i nezavisne Srbije. Jovan Ristić rođen je u Kragujevcu 16. januara 1831. godine u siromašnoj porodici. Otac Rista rano je umro, te on ostaje da živi sa majkom Marijom. Od malena je težio da se izbori sa nemaštinom, pa je postizao odlične rezultate u osnovnoj školi. Još u ranoj mladosti Ristić se odlikovao izuzetnom inteligencijom i visprenošću. Uvidevši njegov politički kapacitet, porodični prijatelj šalje ga u Beograd na dalje školovanje, gdje Ristić podjednako uspješno završava i srednju školu. U prestolnom gradu Kneževine uskoro postaje član Družine mladeži srpske, organizacije osnovane pri Beogradskom liceju, koja je odmah po osnivanju uspostavila bliske veze sa srpskim studentima u Habsburškoj monarhiji. Ristić, kao stipendista Kneževine Srbije, stiče diplomu liceja, a potom nastavlja studije u Berlinu, te se izvanredno uklopio u društveno okruženje ove evropske metropole u kojoj će imati prilike da stekne dragocena iskustva i važna poznanstva. Ristić će doktorirati filozofiju na prestižnom univerzitetu u Heidelbergu, a potom studije nastavlja u Nemačkoj, gdje će upoznati čuvenog istoričara Leopolda von Rankeja, najpre kao profesor i mentor, a potom i kao iskreni prijatelj i pouzdani saveznik. Ranke će igrati veoma bitnu ulogu u životu ovog srpskog diplomate. On je ujedno bio i veliki poštovalac našeg naroda i njegove junačke borbe za slobodu i nezavisnost, pa je tako napisao delo Srpska revolucija. Treba napomenuti da je svoje uspešne studije Jovan Ristić nastavio i na jednom od najuglednijih svetskih univerziteta, na Parijskoj Sorboni. Interesantno je da je za sve vrijeme svoga studiranja mladi Ristić zamišljao sebe kao istoričara, dok će mu igrom sudbine njegova životna odiseja dodeliti još neke mnogo značajnije uloge.
Po povratku u domovinu, Ristić ubrzo stupa u državnu službu pri Ministarstvu unutrašnjih dela 1854. Njegov potencijal i visoko obrazovanje prepoznao je tadašnji predsjednik vlade, iskusni srpski političar Ilija Garašanin. Nedugo zatim, on upoznaje mladu Sofiju, svoju buduću suprugu i ćerku uglednog trgovca Hadži Tome. Njena porodica bila je izrazito poštovana i uticajna u našem društvu, te će mu taj brak, pored imetka, doneti i afinitet mnogih moćnih Srba toga vremena, a pre svih dinastije Obrenović. Politička i diplomatska karijera Jovana Ristića praktično i počinje povratkom ove državotvorne srpske dinastije na presto. Usled zaoštravanja odnosa između Kneževine Srbije i Otomanske imperije, Garašanin šalje Ristića u Carigrad 1861. Pokazat će se da će ta misija biti samo početak njegove uspešne i plodonosne karijere, u kojoj će se za svoju zemlju izvojevati brojne državničke uspehe. Jedan od prvih svakako je bilo povlačenje turskog garnizona iz Beograda 1867. godine. Veliki doprinos tom istorijskom trenutku za našu državu dao je upravo lucidni Ristić, tada već uvaženi veleposlanik Srbije. Kao nagradu za uspešnu diplomatsku službu na Bosforu, Jovan Ristić dobija zvanje ministra inostranih dela. Ubrzo potom, knez Mihajlo nameće Ristiću i mesto predsjednika srpske vlade, no s obzirom na svoja liberalna načela, on nije mogao prihvatiti da bude šef vlade pune konzervativnih političara. U ovom trenutku dolazi do razmimoilaženja kneza i njegovog vrsnog činovnika, dok na mesto ponuđeno Ristiću biva postavljen Nikola Hristić. Iako vešt i pragmatičan u pitanjima spoljne politike, Jovan Ristić nije imao dovoljno takta i strpljenja da se dodvori svojim vladarima, najpre Mihajlu, a docnije isto tako i Milanu Obrenoviću. Naredne 1868. dogodio se svirepi atentat u Košutnjaku koji je uzdrmao kako Srbiju, tako i čitav Balkan. Po ubistvu kneza Mihajla, gotovo čitavu vlast u zemlji nepokolebljivo je u svoje ruke preuzeo pukovnik Milivoje Petrović Blaznavac. Situacija je prijetila da eskalira u veoma opasnu bezbednosno-političku krizu u državi, što je spriječio upravo Blaznavac, kontroverzni, ali veoma sposoban srpski oficir. Tada se među ministrima koji su zasedali povelo pitanje Mihajlovog nasljednika, kao i same budućnosti zemlje. Počivši knjaz Mihajlo, nažalost, nije imao nasljednika, reče okupljeni ministrima Ilija Garašanin. Mihajlo nije imao, ali dinastija ga ima, odgovorio mu je oštro odlučni Blaznavac. On je zatim za novog kneza Srbije izvikao maloletnog sinovca počivšeg vladara Milana Obrenovića, koji bejaše i unuk čuvenog gospodar Jevrema. Vlada i ministri nisu mogli ništa drugo već da se povinuju silovitom Blaznavcu. Pukovnik tada uzjaha svog konja i pojuri ka postrojenim jedinicama na glavnim gradskim ulicama. Živeo srpski knjaz Milan Obrenović IV.